Jibo tenduristiya baş, divê hun rojê çend gavan bir rastî bavêjin. Gelo gihîştina armanca rojane ya neskirî, über basa 10,000 gavan, wekî armancek dur xuya dike. Şemmeke. Lekoline nu nişan didin, ku tenê piçek jiya ku hun bere dikin, bêtir meş dikarin feydeyn giring en tenduristiye hebin. Dr. Melody Ding, profesorek tenduristiya giştî li zaningeha Sydney, u time ve siyek lekolinin juda, li ser bandora hejmartina gavan li ser nişaneyen tenduristiye. Di navde nexweşiya dilu damaran. Deman. Şekireti badu, penceşer, nişanen depresyone umirina peşvekst. Nirsandin. Ligori ditinen wan. Ligori kesen ku rojetene 2000 gavan diavêjin. Ku vekî miktara herî kema çalakya laşî te hesibandin, yen ku roje 7000 gavan diavêjin, şetera mirine ji hemî sedeman 47 cisedi kemtir bû. Her veha şetera nexweşiya dil 25 cisedi kemtir, u şetera demanse cisedi 38 kemtir bû. Çima hejmara 10,000 gavan evkas popüler bû. Gelek kesen ku şopineren çalakiye bikartinin, dehe, zar gavan vekî pivanek ji bo verzîşa ter bikartinin. Leligori Dr. Sean Heffron, profesore bijîşkî li zaningeha New York'e, ev hejmar piştgiriyek zanistiya surtnîne. Ligori lekolinek 2019 hejmara 10,000 gavan bi ihtimalek mezin di kampanyayek reklamede ji bo pedometreyek Japoniya destpeke ku ji hêla yamasa ve hatî çêkirin. Binave manpoki, ku tevateya amura 10,000 gavan, derketiye hole. Dr. Martha Gulati, kardiologek, he weha got ku ew, he gavci hejmaren sweşöng. İro ver en vekî 10,000 gumandike. Dr. Ding di enameyek de got, di meşa ji 7000 gavan zeydetirde ti zirar tune, u dibe ku ev ji sutmend be. Ger kesek jixwe pir çalak be, u rojane ji 10,000 gavan zeydetir bavêje, ti sedemek tune, ku vegere 7000 gavan. Lekoliner di bêjin ku 7000 gav di rojê de dikarin ji bo tenduristiye bespin. Çima ji martina gavan giringe. Lekolin meta-analizek bû, ango daneyin ji gelek lekolinan hatin nirsandin u hevgirtin, ku yek ji cureyn lekolinen herî bihez ji bo pêşniyarên klînîkî. Dr. Gulati dibêje ku ji martina gavan tene ji ber ku meş nîşanek başa çalakiya laşî ya giştî ye, ne tene çelebe verzîşeyê giring e. Ger nexweşek ji re bêje ku vî nîv sayt verzîş kiriye. Ev dibêje, divê ev hem baweriya teksmîna ne, xweş dem û hem jî şîdeta verzîşê bike. Leheke heman nexweş şopgerek gavan hebe, û ev nîşan bide ku vî 5,000 meşyaye, bandoreş gereye, çi di yek rûniştine be, anjî di gelek rûniştinan de be. Çima be çalakî şirabe. Dr. Heffron dibêje ku laşê mirov ji bo çalak bûnê hatiye çêkirin, le misabin gelek kes pir be çalakin. Ji ber vê yekê ne ecêbe ku be çalakî bi gelek pirsgirêkên tenduristiye ve giredayî. Çikas kemtir hun tevdigerin, evgas kemtir masul kein ve çalak dibin, ku dibe sedema berdan. Ahin kimyevien binave ekserkine, ku iltihaba kem dikin. Alikariya tenduristiya damaran dikin, hesasiyeta insuline baştir dikin, tansiyona xwine rek dikin, u dibe ku bandore li fonksiyona nasnameyi bikin, ev dibêje. Dr. Gulati her viha dibêje, ku çalakiya laşî heza masulkeyan ava dike, ku di kem kirina xetera ketin u şikestinan de bi bandore. Ev di heman demede bi kem kirina tansiyona xwine, baştir kirina kolesterole u rekistina çetira insuline alikariya tenduristiya dil dike. Lekoliner dibêj, inku laşê mirov ji bo tevgere hatiye çêkirin, le gelek kes pir bêçalakin. Ji bo tevgere hun ne hevceyî salona verzîşene. Dr. Gulati bawer dike, ku piraniya mirovan hevcene ku bêtir tevbigerin. Ji bo kesen ku neçalakin, avetina 7000 gavan dibe ku pir zêde suya bike. Le tevger gava herî mezin, ku hun dikarin bavêjin da ku tenduristiya swê baştir bikin. Dr. Ding dibêje, gelek feydeyin tenduristiye hene, ku hun gaveng swê yên rojane bavêjin. Heta 4000 gav di rojê de ji kemtir çêtire. Dibêje Dr. Heffron. Bandora ereni ya herî mezin ji derbasbûna ji bêçalakiya tevahî bo her tevgere te. Civir, hun dikarin hêdî bi gihîjin çalakiyek bire kupektir. Ger hun ji meşe hez nakin, hin jî reyek heye ku hun biçin bo nimûne, her sayteke li kar penç hurdeman bimeşin. Eve bi tevahî çilu penç hurdeman tevgere li roja ve zêde bike. Ger hun bi otobus an metroye siwar bibin, raweske hek zûtir dakevin û mayîna rê bimeşin. Dibe ku ev çend hurdeman li rewîtiya ve zêde bike, le her hurdem çalakiya laşî ye, dibêje Heffron. Ev tevgerem piçuk di nav roj û hefteyê de kom dibin û bandorek mezin. Dikin, haycî xwe hebin. Meş her gav jî bo her kesî nîne. Dr. Ding hişyar dike ku ji martina gavan ne jî bo her kesî ye.
Nemaze ji bo wan kesen ku ji ber nexweşî an sînor kirinin laşî nikarin bimeşin. Ji bo van kesan, verzîşên vekî bisikleta destan an verzîşên rûniştî, bi giranî an bêgiranî, têne peşniyar kirin.